dolazim u vodu. Znači, pričam ti kad hoćeš da isprazniš ceo sprat, jel? Aha, Znači, kad prazniš ceo sprat, zatvoriš one ventile kod dede. Znači, zatvoriš dedine ventile. Dobro. Tvoji ostaju otvoreni ventili. Otvaraš... Koliko ima njegovih ventila? Pa kada ćeš mi pucati tamo koji su to ventili? 3 njegova, 3 tvoja. Aha, sva 3 njegova, znam. Jest. I kad hoćeš da prazniš, znači ti ovdje otvoriš ozraku i dole otvoriš slavinu na kotlu. I ti prazniš ceo sprat, jer ovo je najviša tačka. Ti ćeš isprazniš ceo tvoj sprat, ćeš da isprazniš, a dole prizemlje ti ostaje potopljeno, tu ostaje voda u radijatoru. Znači, a ozraku otvaram da bi povuklo vazduh, da bi povuklo vodu, da bi izašla voda. Znači, zatvorim njegove ventile, otvorim tu ozraku i dole otvoriš slavinu. Pokažeš mi samo gdje je ta slavina. Hoću, to je to. Čuvo se kako pretače. Trebalo bi sada dođe ovdje. Molim. Ajde okrenite Miloševića, neće mene telefon nešto dragi tamo. Nešto se poremiti. Pa, hajde se ukucu broj. 64, 145, 1, 0, 0, 6. Snimaš kroz prozor? Da li može? Pa, providi. Pa neće opet da zvoni, šta je? Da ja probam. Ne zvoni. 145. Sački. 064. 145. Dobro. 10. 0. 6. Ne zvoni. Okrende Veljo da vidim da li Veljo zna to da poveš. Ne znam da li Veljo zna. On mi je već rekao, znači kad hoću da, kad radi kotao na čvrsto gorivo, treba se isključi ovaj kotao. To je da se, ne isključi, nego da se isključi i da mu se blokira dovod vode u njega. A to se radi tako što se ovaj ventil okrene na dole, ovako. To je to. A šta se priča? Dobro? Objasni mu ti to da on zna. Postavio sam kugle, si vidio? Bez veze si postavio. To bez veze. Pa čoveče, ja kad sam vidio nisam mogu da verujem. Zar ti nije logično da ih postaviš tamo da sijaju, a ne ovako? Prvo što može ih zakačiš ovdje da ih odvališ, a drugo što je mnogo lepše svjetlo kada sija tamo pa je malo posebno da ti ne sija direktno u glavu. A pa može kosi oni da se zameni. Ovdje, s ove strane. Ne, imaju kosi oni zameni pa tamo da biju zid. A što vi kad možeš tamo ostaviš, ne razumijem? Trebalo samo na ovaj zid jedna neonka. Ne, to se, znaš kako, obično, reci mi sad ovako, gdje je taj, što se rekao, Slavina, gdje je? Slavina, tu je snimaš. Ovdje dole. Gdje je sad nabijeno crevo. Dobro, i što uradim sa Slavinom? To kad hoćeš da prazniš, znači gore, onaj tvoj deo, zatvaraš ovdje ventile. Znači sve njegove ventile. Ovo zatvoriš ovdje, ovaj i ovaj. Ta 3 ventile. 3 ventila zatvoriš, ovo ostaje otvoreno. I prazniš tvoj deo na crevo. Staviš crevo i gdje ćeš još da isprazniš vodu. Ali pazi, ovo sad što smo snimali ti nećeš imati potrebe da prazniš. Dobro, da znam. Ali pa zašto prazni samo gornji sprat? Zašto? Pa ako treba da se zameni gore radijator neki, ako treba da se neka intervencija na mreži. Dobro. Ok, ukapirao sam. Znači zatvorim ova 3 ovdje. Jeste. Ta 3 zatvaraš. Pustam ozraku tamo gore. Otvaraš ozraku, jeste. Ovdje stavljam crevo i otvaram ovo. Otvaraš ovaj ventil i ti prazniš tvoju stranu, njegova ostaje pod vodom, pod pritiskom. A što se tiče njegove strane, ako se njegova prazni, onda obrnuto, onda moje zatvoram ovdje. Onda tvoje zatvaraš, njegovi ostaju otvoreni. Njegovu puštam ozraku i to je to. Isto, dobro. Sad znači kad hoću da pustim kotao na gas. Kotao na gas,
Onda, šta beše, koja je zatvoren ventil? Jedan? Zatvaraš ili ovaj ventil, Dobro. znači ili ovaj ventil, ili jedan od ova dva. I gasiš pumpu. Znači to ti je ono bitno, a jedino je znači ili ovaj zatvara, ili jedan od ova dva. Tvoje su ove dve cevi. Ove dve, a njegove su ove dve. Mislim, idu u tvoj stan, tvoj djel kući. Super. To ti je ono najbitnije. Okej. Znači sad je pun ceo sistem. Sad je pun sistem, ceo. Kod djede će imati nekih intervencija, ali to ne znam kad će biti. Aha, reci samo, znači šta je ovo? Regulator promaje. On je od 60 do 70 stepeni. On otvara klapnu dole. Kad postigne tu temperaturu, on ovu klapnu zatvori. I onda dok god ta temperatura traje na 60-70 stepeni, to je sasvim dovoljno, on polako, kad počne da se ladi voda, on polako otvara. Znači on je regulator koliko ja ne treba da diram. Ništa. To je električan majstor, stvari. Ćao. Vidiš, ovaj dolazi jedan tu, jedan tu. Jedan se zaveže za ovu pumpu, jedan za ovu. To da ne uključi do 4 stepeni, ja? Jeste. Evo ti ovdje, jer samo moram ovaj kabel snađe duži, tako? Pa mora, gdje ćemo da uključimo? Ovdje, jedan tamo, ovaj tamo, a ovaj ba. Sviđa se. Dobro, dajte. Idem da donesem kablić, ako na. Znači to je to, pritisak na hladno, na primjer, gore je pritisak, plava zona, crvena je temperatura. U plavoj zoni, na hladno, negdje da je 1,5 bar, nema potrebe. Jer nije na jeste, na hladno. Znači sve do jedinice tu je, znači dobro. Znači od koliko do koliko mu je dobar pritisak? Od 1,5 do 2. Do 2. Na hladno. On sad kad zagrije, hladno, on će izaći na primjer sad na 2 kad se zagrije voda. Dobro. A kad je onako nije dobro, kad je prejak pritisak? Pa pazite, pritisak ne bi trebao da bude prejak nikad jer imate radijator na spratu, imate prirodnu vegetaciju, tako da ne može rijetkost je da se desi da prokuva kod toga. Dobro. A temperatura dole? Dole. Šta to pokazuje, koliko je optimalna temperatura? Pa vama negdje kad je 65, 70 tu u kosu, znači treba da je u kući baš ono prijatna temperatura. 65-70? Da. Dobro. Od 60 do 70, znači ta gdje. Sad dođete da vidite najbolje, znate kako vam je u kući, ako je toplo, znači možete da smanjite regulatore malo da prije zatvara. A kako se, znači regulator ipak može se nešto s njim raditi? Može temperaturu. Šta se radi s regulatorom? Temperaturu postigne, znate, prije kad postigne temperaturu, prije zatvara. Tako izađe na 60 stepeni, vama je pretoplo u kući. A tu mu pravim temperaturu, znači ja sam tu regulišem? Ovdje smanjite. Jel to mogu znači da... To vam je za potrošnju drva i... A ovdje to mogu da radim često, znači to se radi... Nemate potrebe, jer vidite, ovo će prilike, to je to negdje na 60 stepeni tu smo stavili. Dobro, to je... To vam je negdje sad, ako vama bude, znači, treba jača temperatura, otvorite normalno, duže da greje. Onda je okrenem da bude na 90 više vama. Evo, pratite, ovdje imate crvene brojeve. S ove strane su vam crveni gore, vidite. Iznad 90, ove 60. Vidim, dobro. A s ove strane možete gledati beli, znači isto vam je. Imate i ovdje isto strelicu. Znači ovo se jedino dira i optimalno je 60 stepeni. Ako hoće da bude toplije u sistemu... 70. Tako je. Da. Dobro. To je to, znači ovo drugo nemate šta. Pratite pritisak, temperaturu. Okej. Koristite, isključite vašu pumpu, zatvorite ova dva ventila od vaše grane, koristite normalno. Znači, dobro, ne jedan, nego oba. Radi zatvorite. Znači, ne mora ovaj treći gore, samo donje. Ne, samo jedan da presjeću, jedan taj i taj. I pump, dobro. Da, i pump isključite da ne radi, ništa drugo. A ovo sad je pušteno, a kad se okrene ovako, onda je zatvoren. Da, svaki ventil je uz ventil otvoren, a popreko je zatvoren. Dobro, okej, jasno. Ništa drugo, možete vidjeti se. Drva ima. Hoćemo da čestimo što vam momke ili ne? Pa on je častila, ja ću ovog trećeg. A ko je čestio? Daj ovaj treći, pa manje nomad. Aha. Znaš. Misliš da je to dovoljno? Po 1000 dinara, dobro. Daj će još po 100 dinara za pivo. Ti ćeš da čestiš onda ovoga ovdje, tako? Pa ja. Koliko ih ima sad? Trojice? Trojica, ali ovaj je novi, jedan što vari ove cevi, ove... Dobro, hoćeš da dam nešto njima ili... Pa daj, Po koliko? pa ne znam, po 100 dinara, 200. Po 500, da? No, po 200. Po 500, ajde, tačno.